Hello guys, maayong hapon sa inyong tanan dyan guys. Muha tag kaon guys, muha tag puso guys. Itong gulayon guys. Para atay magulay ugma guys. Muha tag puso. Para guys puso. Tutulon ako na unya guys. Nasan ako dito sa tumoy guys. Kailan po dito sa tumoy ba? Matag puso ko para natin magulay ugma guys. Itong gataan ba? Hindi kinagataan ng puso guys ba? Puso sa saging. Mura magkaulan nun guys oh. Matag puso ani kay. Atay masudan. Ang gulayon. Magdali tayo guys kay murag kaulan nun naman guys. Tapsan pag ulan nun hindi ka magdali guys. Gulay-gulay lang itong tirada doon guys. Kalamin ang gulay. Gulay tirada, gulay. Buang gataan ba, gataan. Tura po guys oh, puso oh. Wala nang hapiton nun guys. Nakasan ako na dito sa tumoy. Tara guys oh. Kuha ulit guys kay. Ito kay nga puso. Puso sa pan guys, karnaba guys. Tara guys oh. Tara oh, puso saging. Kunang kaon guys. Okay guys, thank you for watching guys. Paano sana kuning kuan guys. Puso saging guys. Yung kaulan nun na guys.